Ntau gan hai human dignity maanvsei tung panty value karith man keymei adin thukso tuna lamong gan swthe kandi bam azuh khou maanvsei hai si go kuma thai mai ring mai pawam thai pi kumna zaimu zai hang kai na bam khou soking suliang mai lungning ka piu liang mai ku thu ka khoi ka zimang mai innocence mai maanvsei gan ka thai pi gan khou maanvsei a zaengrui suri zan khou nei lana duina ba mita hau mai hayai paina unfortunate chamai kazi samang mai porai asai hai Damloumeipu Ravguangc maanvsei panty ta akum na la so tu mai zau khou mi hu khou mi video clip na hai zau samarai khou. Can I ask you a question? What is your net worth? I would say about 400,000. Okay, do you know what net worth mean? Net worth means how much money you're worth. Probably less than $50,000 total with my house and stuff. I'm probably like 1.3 million. How much are you worth? 15 and change. 15 and change. Mi hai the maanvsei panty hai sian dui ram kai phun lau phun tabui ka khou nai mai turina define swthe aniu tong society khou hai lungai mai sian sin mai pu tong panty dai karith bu the lungsi mai pu tong panty dai thu karith makhai ka sing phulo dan makhai tiki Ravguangc maanvsei tong panty ta karith akhatna suna samra rap na lai tumai khani Damloumeipu Ravguangc khou maanvsei panty ti hai tuk liang nak mai lai tumai Bible khou than na dilawai Matthew chapter 6 and verse 26 khou kumasai behold the falls of the ear for they sow not neither do they reap nor gather into barns yet your heavenly Father feedeth them are ye not much better than they kau tu samba mai roi na goi khang tai swang maanvsei na aniu tong panty hai karith nai hian kau hian dei tuai Luke chapter 12 tong verse 6 kotai kumasadare but even the very hairs of your head are all numbered fear not therefore ye are of more value than many sparrows maanvsei na aniu ri ka sing phulo mong main roi tingka na sparrows tangan Ravguangc ri kadalo na ba mai aniu maanvsei na tho mi roi na tai khang swang karith bu tap dei kumna Ravguangc ri kungna kadan ba mai tuai kamei ri aniu samlu na tangan ka sing phulo na bam dei tuai Ravguangc ri maanvsei na ta haidin nthukna haidi value suna haidi kadan ba mai kyu takum tin sa why does God value human life and care that much kalam kathum na point out slow ni rai me khou we are created in God's own image Genesis chapter 1 verse 27 rai mai kalam ki tu Ravguangc ri maanvsei na tia ha kalun khou damlo tin na kwanai kanai me khou we are fearfully and wonderfully made Psalm number 139 verses 13 and 14 ko te ilaw na nai Damloumeipu sum na just simply damlo tong so tu tiki ham magai mai ping milun khou khani sarin milun khou maanvsei na ti hai damlo way tun sai kathum me khou we are God's masterpiece Ephesians chapter 2 tong verse 10 Ravguangc ri damlo mai ram ka goi na pang khou kau liang thuk liang gai liang mai suna damlo ko nai duai masterpiece tun sai te tabui ta tha Mona Lisa tu mai meng hai Leonardo da Vinci ri zet mai meng pang khou thuk liang mai van good na mikna zau na zek lo mai meng ko nai kum tin mi meng ti hai Leonardo tong masterpiece sa tong ai kum na mi meng hai ka tong value kaman sian ko sai thai Ntau hai US dollar 850 millions aniu India tong value ko sadari tha rupees 80 crore hetwai tiki mitai zoni mai pot hamagai sian nai na luni tutina ti luni tong hamagai mi meng hai Louvre Museum
Paris France ครับ Rongmei ด้วย Leonardo ตรง masterpiece Mona Lisa นั่นเนี่ยให้ดีทุกไอ้กำมันกุ้งเงี้ยตัวที่ทอรักวังตรง masterpiece มันใส่นะอันนิ้วทออันนี้กุ้งไม่ปวดสุกนี่ท่าคำไม่เขาไม่ต้องรัดทันไหนทันลงเงี้ยนั่งปันตีตรง value กรีดไม่ได้กำมันที่อาจุso what is your word? Thank you for watching this video. See you next time. God bless you.